Bismillah, alhamdulillah, adada ilmillah, wa midada kalimatillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, rabbi šrah li sadri wa siri li amri, rabbi auzu bika min hamazati šajatin, wa auzu bika rabbi an jahdurun, rabbana atina min ladunka rahmeh, wa hayyi' lana min amrina rashada, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tanbil khayra amin ya khayri nasirin, jamaatul muslimin, assalamu alaikum. Evo, sa hajrom završavam svoju turneju po krajini. Od Subote mi nema od kuće. Od Brčkog u Subotu preko Prnjavora, Bužima, Cazina, Bosanske Krupe. Evo me ovdje u utorak navečer, 8. nastup ili predavanje. Da vam kažem, morio sam se. Ali evo završavamo ovdje na ovom ulazu u krajinu, uvodu u krajinu, o ovoj sani, o ovoj ljepoti. A posebno večeras ovdje u ovom, kako bi rekao, vrcanom, skucanom, prostranom vakufu. I da nisam došao ovdje i neka ova virtualna opcija koja će gledati ovo zna da ima još vakufa, da nije samo donji i gornji Iskender vakuf, a ima ovo i skucani vakuf ovdje u Sanskom mostu. Zahvaljujem se imamu, džematu, džematskom odboru ovog džemata. Ovdje na ovoj promahi, ovdje je ljepota živjeti, ovdje asmaš me bilo dobro ovdje malo da se prozrači. I zahvaljujem se i svom adešu, glavnom imamu Huseinu Efendiji Kovačeviću, koji je večeras ovdje s nama, koji je simbol ove Sanskog mosta, ove sani i ova džamija koja je simbol naše Bosne sa 4 munare, ova ljepota ovdje u krajini ili u uvodu, ulazu u krajinu. S obzirom da se i snimamo, da još, evo, zaokružimo ovu moju priču ili naše kazivanje o našim dragom Rasulullahu Nuri Sejidina Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Moramo i to reći ovako, i Nuri Sejidina, to svjetlo koje je došlo na ovaj dunjaluk. Od Adema alejselama preko svih pengambira došlo je do Abdullaha i na Aminu i na njega, pa kad ga je rađala vidjela je to svjetlo. I mnogi mušrici to svjetlo nisu vidjeli. Vidjeli su samo Muhameda, sina Abdullaha. Ne da se svakom da vidi. Hazreti Alija ga jednom vidio u originalu kad je rušio onaj najveći kip u Kajabi, kad je oslobađao Meku. Tako ga je Vejsel Karanija, Uvejs Karani, Vejsel Karani vidio, nikad ga nije vidio. Tako ga je zamišljao, kao svjetlo koje je svezalo do nebesa. Pa kad je Hazreti Alija pogledao u njega, on mu se naslonuo na ramena da dohvati najveće kipa, da ga obori, vidio je pengambera da je svezao do neba. To je njegova duhovna dimenzija. Za njega znaju sva nebesa, jer je on to i rekao. A oni su ga vidjeli ovako kao lik, pojavu. I nisu imali nikakve fajde što su ga gledali. A ashabi ga se nisu mogli nagledati jer je bilo najljepše stvorenje. Nisu ga se mogli nagledati. I zato ne moramo stići stepen ashaba kad bi čitav život na seždi bili. Ne moramo biti ko ashabi jer nismo ga vidjeli. Ali nas pohvalio kao svoju braću ili ahbabe, a oni su mu bili ashabi, drugovi. To je bolje nego gospodin, što mi sad zovemo gospodin. Meni to nikako ne ide u glavu. Ne volim kad me neko rekne, hej gospodine, kakav sam ja gospodin, šta me gospodaš? Bolje je zvati ono što su ashabi bili drugovi. A to što smo mi titnu ovako bili drugovi, šta mene briga. Uglavnom ljepše je to što su oni bili drugovi, a nas se nazva ahbabima, naš kaže ahbabu, voljeni. Ili svojom braćom je nas nazvao. Zamislite, mi smo njegova braća. Pa su ga pitali kako ćeš znati svoju braću. Pa je rekao 7 puta blago njima više nego vama. Kaže, što, ja Resulala? Pa vi me vidite. Pa čak i je pitao, kome se divite? Najviše od stvorenja Božih koje je Allah stvorio. Kome se divite? Pitao nas sahabe. Pa kaže, melekima. Oni nikad ne greši. Pa kaže, ne mogu ni grešiti kad ne znaju grešiti. Što se njima toliko diviti? Pa kaže, poslanicima. Pa mi smo, kaže, stalno u vezi s Bogom. Ne moramo ni mi. I oni imaju ismet, nepogrešivost. Pa kaže, nama. Onda se divimo sebi, kao sahabima. Kaže, divi se treba onima koji će doći za mene, koji će me vjerovat, a nisu me vidjeli. Eto, mi smo ti. Mi vjerujemo da je pengamber živio i dostavio ovo što je dostavio, Kur'an i svoj život čitav. I mi, ovdje ga u dalekoj Bosni, gdje je Arabija, gdje je Indonezija, njegova dava, pengamberov sunet se rasao po čitavom svijetu. I mi smo ponosni na svog poslanika i vjerujem da ga volimo. Kogod je večeras došao u džamiju, ja bi se smio Bogom zakljeti da voli pengambera.
Mogao je gledati televizor kod kuće, izvrnu se, ležat nako. Ali došao je na Mevlud i to je znak ljubavi. Ako Ebu Leheb ima fajde što se svakog ponedjeljka malo mu se olakša. Samo zato što je se obradovao kad se rodio. Nije znao da će biti pengamber. Pa mu bilo drago mu štuluk da oslobodio robinju. I ponedjeljkom mu se oslobađa malo patnja. Allah ga u Kur'anu prokleo. A ima fajde samo zato što se obradovao kad se rodio. Pa što ne bi mi imali fajde što ga vjerujemo i slijedimo, pa koliko god slijedimo. Jer je rekao svojim ashabima, vi živite sa mnom i samo 10. dio vjere ne uzmate, a ono sve uzmate i spasit ćete se. Ali doće vrijeme kad moj umet bude samo 10% vjere uzeo, bit će spašen. Znači 90% nema. Samo 10. dio u vremenu smutnje, kad bude teško bilo vjeru držati ko žišku na dlanu. A mi živimo u prilično teškom stanju smutnje, razumijevanja, shvatanja i tako dalje. Ali ako ti nije jasno, ne mora ti ni biti jasno, sam radiš kako je pengamber radio. Ne mora ti ni biti, kad ne idem u glavu, ne mora ti ni ići u glavu. Što moraš sa glavu, tako sve bude u glavu išlo. Što ti mora ići u glavu? Ti radi, ni našim didovima i nenama nije sve išlo u glavu. Ali su vjerovali kad pengamber kaže, beri mrve, plaću mrve, ima da i beriš. Jer to će ti biti, kako nas pengamber uči, ko bude mrve brao, to mi je zaruka za hurije u džennetu. Ma nisu ni oni pitali kako mrva mora plakati, nek sad kvantna fizika dokaziva kako mrva plaće. Vidjeli su ashabi kako panj plaće za pengamberom. Zamislite koliko ga neživa priroda voli. I zato on rekao, za mene znaju svi do 7. neba. Svi za mene znaju, i živa i neživa priroda. I sve životinje znaju za pengambera. Samo džini neposlušni i neposlušni sani neće da priznaju Muhammed sama. I vidjeli su ashabi panj jeca. To je veće čudo nego Isa a.s. što je mrtvi oživljavao. Da panj plaće za pengamberom jer su mu napravili mimber. A do tada je držao hudbu na panju. Pa je panju žao što neće više njegove noge stajati na tom panju. I panj plaće za pengamberom. Njega neživa priroda voli. Pa kako ga da mi ne volimo kad ga voli panj? Zemlja ga voli, sve ga voli. I Allah ga najviše voli, rad njega je sve stvorio. I to je ono što treba kod nas da pojavi, tu ljepotu i čežnju za njim. Da se sretnemo sa njim u džennetu, da ga vidimo. Ako ga nismo na dunjalku vidjeli. A ashabi su imali tu čast da su ga gledali. Zato je Zeid ibn Usame toliko ga je volio kad je preselio pengamber. To svjetlo koje je došlo u Medinu, Medina je postala svjetla. I nazvana je Medina Munevara, svijetla Medina. Jer je došlo svjetlo u Medinu. I čim je preselio, kaže, nestalo je svjetla. Osjetilo se, nema više pengambera. Pa su mu dženazu klanjali svi pojedinačno. Kaže, mora se dženaza 2 puta klanjati, mora 1.000.000 puta. Ne 2 puta, 1.000.000. Jer je njemu pengamberu su Resulullahu klanjali dženazu pojedinačno. Svak dođe, klanja i izađe. Tako krugom. Tako je to išlo i dan i noć. Pa žene pa djeca. I žene su klanjali pengamberu dženazu. I djeca. I kad je došao na red jedan koji ga je najviše volio možda. Nije sigurno Debu Bekra, ali eto čudno ga je volio. Došao i pogledao ga. Otkrio mu lice. I poljubio pengambera. Nakon mrtvog. Iako je on živ, nama stalno uzvraća. Na salame i na salavate. Poljubio ga i onda je pao na seždu i ovako rekao, ja Rabi, neka bude posljednji što su moje oči na ovom dunjalku vidjele. Nek to bude lice poslanikovo. Oduzmi mi vid da više nikog ne vidim. I ustoje nije više vidio. Jer nije želio više da ikoga gleda posle lica pengamberova. Toliko ga je volio. Eto, to su bili ashabi. A i mi ga, ja se nadam, volimo. Ima među nama ljudi koji donose mnogo salavata na njega. A to je jedan znakova ljubavi, da nosiš salavata na njega. Nek zvoni. I on nam jednom zvonio, pa sam javio, kaže, klanjam i nastavio dalje. dok mi je zvonio mobitel. Da se javi ženi, di je. Drugi je opet govorio, kad ga je žena nazvala, kaže, evo me u džamiji. A sad, ko će znati je li on u džamiji? Kad daj hođu da čujem, da vidim je li u džamiji. Da ona ispita 100% je li on s hođom ili ko zna u kakvoj je on džamiji. Ima i šetan svojih džamija. Pa i on saziva u svoje džamije, tamo gdje se oni okupljaju. Zato ovo je Allahova kuća, mi smo večeras Allahovi gosti. Ovdje po krajini, alhamdulillah, sve su džamije fine. Ne znam koliko su posjećene, ali evo vidim po ovim mevludima da su alhamdulillah posjećene. I to je dobar išare da bar kad mevlud, da bar tada dođe. Jedan je se spasio samo što je jednom u životu došao u džamiju. Bio barabaj i nije tio nikako u džamiju. A ovo je Allahova kuća, mi smo gosti njegovi. Ja bih volio kad nekad krenete u džamiju, kad vas neko upita kućeš. Nemoj vi kad odo u džamiju, jer to malo postalo ko više naviknuto. Reci odo na sastanak. Di? Odo Bogu u goste.
Odo malo s Bogom popričati. Nemoj više vikati džamiju, reci odo u goste. Pa kome? Allahu. Ide malo njemu u kuću. Da bude malo Božji gost. Svima idemo u goste pa odo malo i Bogu. Šta sam htio, koji primjer da kažem? Pratite li vi mene? A da je rekao šta sam htio sad kazati? To pa vidite, ja moram se znati vratiti. Imam veliku moć zaborava. Jer ako odem pa se vraćam, nemam neke hronologije, ajeta da redam ili hadisa pa da... Jedan je brat stalno išao u džamiju, a drugi nikako. I on je bio i beraba. On bi dolazio kasno kući. Imali jedno auto, ta dvajica burazira. Jedno auto. I sad kad ko ujagni. Jednom je burazer ustao, ko ranije uvijek ustaju, uzme auto. Kad se ova beraba probudila tam pred podne, kaže, gdje je auto? Kaže, ošao brat u džamiju, kaže mati. A on pravo u džamiju, tamo da vidi gdje je brat, kako je smio auto uzeti. A iako je popala. Kad je on uletio u džamiju, su rekli, daj ključeve, vidi šejh vajzi. Kad je on ugledao šejh, kad je njega šejh pogledao, on je odmah sjeo od straha, veli, šta je sad? I saslušao do kraja. Nije smio reći, burazire, daj ključeve. Tako je ružno uletio. I saslušao predavanje. I uzeo je ključeve i otišao je. I poginuo je. Sa tim autom taj isti dan je poginuo. I brat ga sanja ga. I pita burazere, jesi li se spasio, ima li šta od tebe? Jer zna kako je živio. Jednom u životu u džamiju ušao. Kaže, burazere, ima. Ono jedno dolaženje u džamiju, ono predavanje što je saslušao, eto što je morao. Kaže, Allah mu se smilovu. Zbog jednog predavanja. Pa nagovori nekoga, oko brata ili nekog svoje dijete, plati mu 10 eura, 10 maraka, reci, haj sa mnom malo Bog ugoste, haj da ti platim. Pa ne znaš nikad kad će zavoliti. Naše je da radimo na razne načine. Evo kako jedan mlađi roditelj, sad mu dijete kod mene ušlo u Kur'an, drugi razred, malo dijete, ko fučija ovako, fino uči, bistro, lemih u nilezinu jer zna dotle sureta, a drugi razred. I nekako je sufaru sa mnom prešao. I sad, kako razmišlja jedan vjernik probuđen roditelj? Ko ima vjeri? Ne mere biti glup. Jer njemu Allah dadne isto zinaličar, on ima 100 metoda kako ženu tuđu da osvoji. Njemu šetan do šapta, ne treba on čitati knjige. Njemu je šetan učitelj. On njemu daje navigaciju, ovako hoćeš. Iz Uleha je 10 metoda imala kako Jusufa da pridobije. Ima metoda kad ti okreneš ono što voliš. Kad hoćeš kuću praviti, hoćeš se zaposliti, pa ti iznalaziš. Pa i vjernik ima metoda kako da kao vjernik dobro postupi. I on meni donese nešto ovako, nešto za nogomet, nešto što imaju igrači, ne znam ni ja šta je, nešto ko kutija, ko laptop, nešto malo veći. Ja nešto, ne znam ni ja šta je. Nisam tu ni otvorio, on kaže ovako, Hafize, daj ti to mom djetu dadne da bude da sam ja dao. On je kupio, a da dijete mene zavoli, jeste razumili? Vidi čega je se on sjetio, ja mogu njemu dati para, ali ne bi se ja sjetio da mu to kupim. Jer kaže, on to voli, pa nek bude to znak ljubavi. I vi ovdje dajete za hatmu. Ja sam vidio, ovdje je čudo. Ovdje ima računa hatmu završiti. Ovdje. U nas u Zenici ne možeš dobiti crvava lišnjaka. Bar da hoće dati, pa da hoće dalje podili. Ali evo vama sad savjetim. I bez hatmi, slušajte me, evo kako je se ovaj roditelj našao. Šta vam fali, reci hođa, evo ti 10 maraka kad moje dijete dođe u mekteb, dadnu. Neke izhođene ruke, pa će ti dijete tačno kazati da je hođa 10 maraka, da on neće sebi ukrati, se razumili? Znači, neće biti ono laž. A šta je u tome? Svakako ćeš mu dati 10 maraka. Ali će izhođene ruke, pa kad hođu zavoli, volit će ju u Allahovu kuću, pa ga nećeš morati nagoniti. A kad zavoli džamiju, neće se drogirati. Pa će ti možda hađ za tebe obaviti, kurban zaklat, neće te betonom zazidati, dobro. Kad umreš da ne mereš se slučajno ne bi izašao iz zemlji. Ovo vam govorim kako nas pejgamber uči na najljepši način, kako je on Davutu prenio da i mi pokušamo da nam djeca zavoli u Allahovu kuću. Jer je ovo pejgamber rekao da ovo Allah voli. Allah voli džamije. Vi imate po krajini džamija, to je ljepota gledat. Da neko snima ovu ljepotu kako ste fine džamije napravili. Ali da eto i naša djeca zavoli te Allahove kuće. Imamo načina, bar danas, da razmišljamo kako da slijedimo pejgambera jer on tako na najljepši način i sa djecom se ponašao. Pa Omer tako čvrst, jak, kad je vidio dica da goluba pate, nije rekao čekajte mene, sad ćete fasovati. Nego došao dici, vidio da goluba muči, ufatila djeca goluba. Kad je dico, pošto je golub? Pa kupio goluba, oslobodio goluba, a dici para dao. Jeste razumili? Ali zar nije to ljepota? Jeste. Znači imamo i mi načina da na najljepši način kako nas je poslanik naučio. Jer je poslanik prenio svoju misiju 23 godine. Nikad nikom nije ružnu riječ rekao. Nikad.
Nikad nikog nije ni udario. Ni jednu svoju ženu, ni ikoga od ljudi. Nije nikoga ogovorio. Nikome nije čak ni rekao što si to uradio. Mi ono sram te bilo, vidi šta uradi. Ili što nisi uradio, a pratili su ga. Pratili su ga u stopu. Pored njegovog praga su ležali, samo da vidje šta će pejgamber kazati. Pa kad bi se alejselam šišao, ni jedna dlaka nije na zemlju pala. Znate da ni jedna dlaka, oni su to ufatali, jagnili se oko njega. Zamislite te ljubavi prema pejgamberu. I tu su dlaku nosili sa sobom radi bereketa. Ispašće sad ovo ne mora biti 100%, ali ovo ne bude priča. Jedan Bošnjak davno išao na hađ doli, čuo da neki Arap ima dlaku pejgamberovu. Kaže, daj nama u Bosnu da mi ponesemo i da i mi Bošnjaci imamo od pejgambera nešto. Kaže, ne dam ni pošto. Pa pošto, ni pošto, ne mereš kupiti. Znaš kad se nešto ne mere kupiti. Ovaj huda Bošnjak imao veliku želju. I tu noć taj Arap sanja poslanika. Pejgamber mu u snu govori, dadni Bošnjaku dlaku. I dao mi je. Onda mi je džaba dao kad mi je pejgamber rekao. Jer nije šala kad pejgamber u snu kaže dadni dlaku. I donio je. I evo je ovdje u jednoj džamiji. Zanimljivo, čudo Božje. Kaže mi kura Hafiz. Znači nisam čuo od bezvezi. Haj pogote di je ta džamija, sve oko nje su uzrat, sad 92. 3. u ratu, sve su srušene, jedina je ona ostala, a tu ima pejgamberova dlaka. Što ne kažem da sad je to, ali jeste čudo jednostavno. Znate li gdje je ta džamija? Orašje. U Orašju. Jedina džamija koja nije srušena. A sve su druge porušene. A mi nemojte sad da ispane, da dlaku dižemo, ali hoću da kažem, nekada i dlaka znači. Kaže, dlakom se dobija, dlakom se, gubi. Ne znamo mi šta moramo uraditi, nešto malo, evo jednom došao u predavanje i zaradio. Jeste vidjeli? Nekad nešto malo. Za neće ona žena zbog mačke u džehennem. Samo što je mačku zatvorila. A opet ona će u džennet što je psa napojila. Vidite, nije ona nešto puno uradila. Šćene napojila. I to rizikovala život, ali je samo jednom tu radila i to će je djelo uvesti u džennet. A ovu u džehennem zbog mačke. Jer mačka je fina životinja. Sad je dokazano, ovako ovi koji imaju problema sa brohicom koji puši, kaže imaju brohiti silasno. Mačka di prede, no onda lezi i ti pored nje, nek ona pored tebe ono prede. Ona čisti zrak, toliko je jako njezino disanje, da ona ubija sve loše bakterije. A pejgamber je pohvalio mačku. Pa Ebu Hureyre nazvan ocem mačkice jer je iskružio mjesto gdje je ona ležala, nije htio probuditi pa iskružio svoje džube. Pa je Iša jela gdje mačka naloče ili pojede i za nje je ponovo jela jer je to zdravo. Kao što nas je pejgamber naučio, sad sam to govorio gore u krajini, neka i ovo ovdje ide sad ovo preko ove kamere, jer ne znam se šta će ko gledati, a niste vi bili gore u Bosanskoj Krupi. Kad nas pejgamber uči i da ližemo svoje prste. Kad jedeš, liži prste. Zdravije je, čišće, bolje nego kaškom se moraš zaraziti, dobiti herpes, znači neš se ožeć, i stomak ti bolje radi i na kraju sud oližeš pa te sud blagoslavi, znači više fajdi, znači lizanje prstiju. Pa čak nas uči i dotle, a nauka je sad potvrdila, koja je fajda sa svojom halal ženom i kad se poljubiš. Nabaška kad je zagrliš. Znači samo 10 sevapa kad je gledaš, samo onako gledaš, idu sevapi. Live, uživo gledaš umjesto televizora. A 20 kad je poljubiš, a 30 kad je zagrliš, jer tada cirkulacija ide. Ko hoće da, ako si nehoran, samo zagrliš ženu, pa vidi kako proradi sve. Ja kažem, rekao, i ovi što su prešli 50 i oni mogu do 30 sevapa gurati, neko ne mere dalje. Dosta, zagrli i dosta. Eto ti 30. A ovi koji su malo zdraviji i mlađi, oni mogu ići do 300 sevapa. Kad imate odnos sa njom, onda se kaže potpuno očisti od grijeha. Vidi, čisti od grijeha. Nas pejgamber uči koja je fajda i sa ženom, pa kažu ashabi, ja Resulallah, zar je to sevap? Pa kaže, šta bi bilo kad bi ošlo tuđoj ženi? Je li grijeh tuđoj ženi otići? Pa ako je tamo grijeh, onda je sa svojom sevap. Je li logika? Pa nemoj da ne bude sad logika. Ali šta vam hoće reći za pljuvačku? Kad ti sa ženom, znači imaš taj poljubac, miješanje tvoje i njezine pljuvačke je dezinfekcija, čisti usta. Nauka dokazala, pa onda treba ženi reći, ženo, haj malo da se dezinfekujemo. Malo da očistimo se. I sa usnom šupljinom. Eto nas, pejgamber je svemu naučio. Pa čak, ovo je zanimljivo, to vi večeras eksperimentišite.
ovo će gledati dalje, jer ovo ne smije svak pričati. I neće, i ne dolikuje svako, eto meni dolikuje. Mene su već ovako prihvatili i ja neću da se sad mijenjam. Jer ovo neko ne bi rekao za ne znam koje pare, što ja sad pričam. Teško bi mu bilo to, stidio bi se. I mene je stid, ali eto nije Pejgambera stid bilo da to kaže, iako je nekad Aiši upućivao u neke žene. Kad su pitale za menstruaciju, pa ona hoće sve da ju podrobno kaže, idi kar Aiši. Pa je bila Aiša kao učiteljica, najveća. Zato što nas, neka je s tog stigla. Ali Selam se Osmana stidio pa je svoje koljena pokrio kad je Osmana išao. Nismo mi svi isti. Ali ovako ovdje općenito govorim, možda ne bi pred ovako nekim stidnim osobama smio samim kazati. Ali smijem ovako pred svima. Ovako sad ja ne znam ovdje ko je stida. Neka stida, stid je dio vjeri. Ko se ne stidi, more raditi šta god hoće. Dok god ima stida, ima vjeri. Kad ti nestane stida, nema u tebi ništa više. Ti si nula. Nula bodova, ti si ko prazna kuća. Ko nema stida. A stid je dokaz naše slobode. Životinje nemaju stida, njih je Bog podučio. Ali ipak kažu, deva neće mokriti kad je neko gleda. Koliko je čudna deva, iako je deva najzafrkanija životinja, kažu. Ali kaže, ljudi su kao deve, kaže Pejgamber. Od 100 deva jedna je za jahanje. I od 100 ljudi samo jedan je pravo dobar. Ali to opet je dobro kad izračunate na 1.000.000 koliko ima dosta dobrih ljudi. Da vi saberte do kraja predavanja koliko je na 1.000.000 u jednom gradu, milionskom, koliko ima dobrih ljudi. Ako je na svaki 100 jedan dobar. Pa nas Pejgamber uči jer je on bio najbolji insan u svakom pogledu. Pa nas je podučio, to često spominjem zbog zapada, jer noćim po zapadu i vidim da Bošnjaci, muslimani nemaju WC u vode. Sam papirom se peru. Ja im moram nekima reći, šta radiš ti, kako ti pereš, bala? Kako klanjaš, pa nisi čist. Pa znaš danas je Pejgamber podučio, moraš oprat. I ovo često govorim zbog nas, mnogih muškaraca. I zbog prostate što mokrimo stojeći jer se upršćemo. I drugo, ne okapa se dovoljno. A treba vodom. Ponesi flašu vode u zase. I poliji vodom da voda nadjača mokraću. Ako i koja kap posle izađe, voda će se pomišati. I neće biti čista mokraća. Jeste razumili? Ako nisi se opro vodom, budi siguran Bog je kadir da se čist. Jer je jedan šejh ovako nalio liter vode, izlio svu vodu i vratio flašku. Ima li vode kad nema? Onda opet ovako nalio. Pa čekao, kad 15 kapi iz flaše izašlo. Kad je iz flaše izašlo, izaće iz polnog organa, izaće još koja kap. I tako da ima dosta ljudi koji čitav život klanjaju nisu čisti. A nečist, nemaš od namaza ništa. Nema namaza bez čistoće. Uslov je taharet. Pa zato je jedan zapadnjak rekao, Muhammed je svoje sledbenike svemu podučio, pa čak i kako će nuždu obaviti. U kojoj knjizi, u kojoj školi ćete učiti kako se nužda vrši? A nas Pejgamber uči da je bolje čučnut i kad vršiš nuždu i kad čak vodu piješ. I na predahaj, nemoj na jedan put jer ćeš opteriti želudac. Koji je on doktor? Znači, polako, prvo poperi usta, abdesti se, jer kad poperiš usta, manje ćeš vode popiti. Ne nakon odmah na jedan put u suha usta. Poperi usta, a kad se mi abdestimo, zar ne popiremo usta? Zar ima ljepše išta od abdesta? Zar ima veća čast i ponos što si musliman, što se abdestiš? Što se čistiš 5 puta na dan? Ko se to danas tako pere ko mi? I posle velike nužde da se pravo operi. Svemu nas je naš dragi poslanik naučio. Pa i kad jedemo, da 1/3, ja nisam tu navik na Pejgambera, da samo 1/3 da drugu za vodu ostaviš, a 1/3 da imaš dihat. A mi se najdemo do dobra, nema ni za vode, ni za vazduha. Ništa, dok to tek u glavu onda ujde da se naju. I to spominjem, i tamo sam spominjao u Švicarskoj, naši Bošnjaci su kulturni, civilizovani na zapadu, a ovdje manji civilizovani. Ovdje neće koliko će da zasade ono zelenilo, ono cvijeće ko tamo. Ja ne znam što neće. I naša dijaspora tamo je civilizovanija nego ovdje. Ima ponegdje, ali nema. Što nam fali da i ovdje budemo primjer ljepote? Što meni jedan rekao u Stuttgartu, sredio Avliju, sam tako, rekao, šta ti to ovako diketiš? Kaže, hoće da budem civilizovaniji od Švabe. Nek vidi da sam ja musliman. Jeste razumili? Pa tamo ja u cugu, u Švicarskoj na ručku bio. I dođe salata. Ja čekam šta će sad dalje doći. Ništa. Ja čekaj. Hajde, rekao, dalje. Ali kad ja pogledam, Bošnjaci jedu salatu, nako samo. Rekao, šta im je? Dođe supa, pa dajte mi neko hljeba. Nema, kaže, hljeba. A jedu Bošnjaci supu. Prvo su pojeli salatu samu, pa onda supu bez hljeba, pa glavno jelo bez hljeba. Nema hljeba.
I onda mi Demić reče ovako, kaže, slušaj, ovdje se po sunnetu jede. Jeste razumili? A šta znači taj sunnet? Onda mi je doktor rekao, pitao sam doktora, jel kad se ovo ja najedim svega, znaš kad u nas udrobi oni jemeci, grah, pita, voća, čokolači, pa ti to sve, ja rekao, to se ovdje pomiša isto u mješalici. Kaže, nije tako. Što prvo pojedeš, prvo ide na varenje. Pa drugo, pa treći, tako se slaže u želdacu. I ako si se najeo pečenja prvog, a ono se teško kuha, treba 2 sahata da se pođe variti. A onda gori zadnja salata ili kolači, to se za 10 minuta skuha i da se ušćavi. Jeste razumili? Pa čeka nared da ne mere od pečenja. Pa onda samo obratno jedi. Prvo salatu, pa supu. Jeste sad razumili? Šta je sunnet u cugu? Ali ne bi nas ovdje niko natjerao salatu samo da jedemo. Rekli, daj mi hljeba. I ja sam rekao, daj mi hljeba, ne znam bez hljeba, ja sam seljak. Rekao, ne znam bez hljeba jest. Ali ovo godina nas pejgambere uči, evo i tu. Pa bi čak poslanik prije jela malo soli laznuo. Nek ispita medicina što je pejgamber soli uzmu. Malo bi laznuo soli. I nek ispita medicina koliko 7 hurmi čisti organizam. 7 hurmi. I od sihira te čisti. Pojedi 7 hurmi, hurme su jeftine. Ili uzmite ono, često spominjemo i vam ovdje, ne gledate svi YouTube. Poparu pejgamberovu za imunitet. Ko hoće, ali i meni ja se nekad sjetim, zajte reknem ženi, daj mi one popari. A znate šta je to? Šolja, original mlijeka, i kako sad više nema, samo tetrapak. Pravog, od kravi, prirodnog mlijeka, ne onoga ubijenog, što ga ubijaju na 1000 stepeni pa ga onda kali, hlade, da ubije sve u njemu. Ili ovu H2O što vodu pijete iz flaše, u njoj nema ništa, sam H2O. Jeste, nemaš isto da piješ ništa, ne se. Čašu prirodnog mlijeka, da radi lijeka, ko traži u selu, plati, dobro. I čašu, onu kašiku, tu čašu mlijeka, kašiku meda i kašiku mekinja. I to pomiješaj i popij. I zajtra. Vazdan će ti biti fino. Jer to je za da se fino osjećaš. I gledajte sad pejgamberovog lijeka. Recepta u današnjoj tehnologiji. Jesu li u mlijeku sve trave? Čajevi, da tako kažem. Jesu li u medu svi cvatovi? A šta je u mekinju? Svi B kompleks vitamini. Pa šta ti treba više? Zar nije pejgamber doktor? Pa uzmite od pejgambera i kako on jeo. Taman kad bi svi doktori rekli nije ovako, ja bih rekao upravo je pejgamber. Jer njega Allah podučio. Njega je Allah učio. I on kako je ispavao, legni i ti tako. I legni s abdestom. Pa ako bi umro, imao bi džennet. I svu noć meleki mole za onoga ko s abdestom legni. Svu noć za tebe, melek, ti spavaš, a zarađivaš. Samo što si se abdestio. Vidit ćemo nas pejgamber uči. Svemu. Znači, nije ništa ostavljeno da sad ne znaš kako će se oženiti, kako ćeš sa djecom, samo je do nas da čitamo siru, da bi više pejgambera volili, da znamo da je on čudo i jedan fenomen, jedno svjetlo. I neprevaziđeni uzor. I naš je poslanik pita tu Kaboru ko nam je bio poslanik, koja nam je vjera i ko, šta dalje? Ko nam je gospodar? Neko ti je hođa. I stalno ono sve nahođe, pa proći više hođe, jedan uvijek rekao hođe, a ma vala hođa ti nisi, kad on pogleda kako je poslanik živio, kaže hođa ti nisi nalik na pejgambera. A kaže njemu hođa nisi vala niti na ashaba. U PD-ka, jel? Evo da privodim kraju, gledao sam na sat 30 minuta, nas pejgamber uči sa tim hadisom, završavam, hajrulu umuri avsatuha. Najbolji poslovi su sredina. Sredina, da ne kriva. I istina, kad nekog napadaš i onaj tebe od da napada, sredina je, u sredini je istina. Jeste li ovo razumeli? Sad onaj recimo napada politiku, napada islamsku zajednicu, a oni se od da brani. Gdje je istina? U sredini. Napola, odlično. I sve što valja u sredini. Sad kontate šta je sve u sredini. Pa čak i Meka je u sredini. Valja, ovo će neko skontati šta sve valja. I sve je u sredini najbolje. I zato su Islam je objavljen u sredini, na srednju njaluka. I u svemu budi umjeren. Nemoj previše ni biti ne pobožan, nego ono da previše klanjaš, zikriš, jedan je svoj zikrio do sabaha puku. Poludio. Pa nemoj jer ti Allah rekao 5 puta na dan klanja. Ko more više, ne klanja više. I sa ženom nemoj previše. Ona je pojio kilu meda i protirala ga. Mislila žena bit će od njega nešto najveće, on ustorio kaže, diš se ženo, veli dobro i kaki njega protirao, treba ga čistiti. Pojio kilu meda. Ali ima čovjek koji je ovdje kod mog Enesa pojio 3 kile meda. 3 kile meda kod Enesa Pašalića i nije mu ništa bilo. Ništa, 3 kile u satima za jednu noć. Ali on ima 3 žene, ja bih rekao dao 4.
Jer ne mere svak 3 kile meda pojesti. Samo ko ima 3 žene. Jeste razumeli? Valja biti energija, pa 3 kile meda u satima ko napolitanku jede. I nazvao ga Enes, kaže, jel ti šta naškodilo, pojio si puno meda, kar ja sam mogao, još bilo me stid. Da Bog, sad ću... Ne merem ja bi umro od pol kile, mene bi utušilo. Ali svakome Allah olakšao zašto ga je stvorio. Pa zato vi nađite mjeru, a Islam daje mjeru. Da Allah vas nagradi, drago mi je, i da vam reknem, kroz ovu turneju po krajini, nekako su mi i hođe postale drage, više nek što sam ih volio, kolege, ne znam nija zbog ovakvog druženja, puno s hođama od suboti pa sve do sada, ali da vam završim sa hođama. Nas poslanik uči, ko bude volio hođe, ulemu, kaže ko da mene voli, ko s njima se rukuje, ko da se sa mnom rukuje, ko s njima sjedi, ko da sa mnom sjedi, ko njih voli, mene voli, sa mnom će biti u džennetu. Pa volite hođe, nemate koga drugog, ko je drugi nego u džami, nego naša ulema. Drži se te dohođa do naše islamske zajednice koja je jedinstvena i neka nas Allah ovako sve zajedno u džennetu sastavi sa našom porodicom, sa našim pengamberom Nuri Sayyidina Muhammedom. I da umremo na tom sunetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Salamu alaikum. Braćo i sestre, zamolit ću vas samo da osaburimo, proučit ćemo ašere, dovu. Svaki hajr posao ćemo završiti sa dovom ako Bog da. Derviš Efendija će proučiti ašere, Husein Efendija dovu, a nakon izlaska iz džamije džemat se potrudio malo da vas počasti kahvom, pa eto malo se podružite. I to je hajr, i to je dobro. Selamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا وإلى الحق وإلى ترك المستقيم ببركة مولد الشريف. فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيدنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم بلغ وأوفر ثواب ما قرأناه منا إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة.